Ćao Šećeru, šta imamo danas za vas? Jednu fantastičnu kuću za 399.000, a za slepljenu kuću ovdje ti se nalazi luftwärmepumpe, znači grejanje. Imamo za tebe jednu Untersimbrun za kuće, stvarno fantastična. Ako ovo sad ne kupiš, onda sam si, molim te, kriv. Znači, imamo kuću za 150 kvadrata za familiju, što je stvarno isto lesko, znači idealna opcija za tebe. Nemaš podruma, ali imaš podno grejanje, tamo je toalete, nećemo ti sad pokazati, jer su naš klumpat, luftwärmepumpe, tehnikram, znači tu možeš, znači, perilicu, sušilicu da staviš, ne. Onda dalje imamo ovdje primaću sobu, znači sa kuhinjom. Kako vidiš, to je sve ogromno i jako, jako svetlo. Imaš ove električne šalozine, znači one su sve u top modernom stanju. Baš će ti je otprilike sve zajedno 300 kvadrata, znači uz kuću ti prepada 2 parkinga, molim te, nema to svaka kuća. I, kako sam rekla, znači električni rastos, cigelmasivna je kuća, novogradnja, prošle godine završena. Imaš gore 3 sobe, vam dole ti primaća sa kupatilom i sa tehnikrom. Također imaš špajs. Ajde da ti pokažem što imamo gore. Kako vidiš, imaš isto ovdje ovo svetlo za romantiku. Znači kad svoju gospođu odvedeš gore, šalim se, imaš ovdje kupatilo sa tušom i toalete. Untersimbrun je 25 km od Beča daleko, imaš ovdje su šnelivan, imaš nogometni plac za djecu gdje se igraju, vrtiće, školu, beka, u suštini sve imaš u Untersimbrun, to ti je od Gebiet Gensendorf. Kak vidiš, radi se kompletno novo sidlong ovdje, znači jedna kuća jedna do druge, znači kompletno su novogradnja, znači gdje se mladi ljudi selu sa decom, prozori su, mislim, kuća je kompletno sad top, treba ti znači samo parket, pločice, i to je to. Ovdje imaš isto ovaj fobaretok za klimu, ako hoćeš, i isto fobaretok za fotovoltaik anlage na krovu, internet također. Još jedna spavača soba, znači podruma nemamo, ali možeš neku malu ovu šupicu da staviš tude. U bašću, kako sam rekla, 150 kvadrata, četvorosobna je kuća, slepljena, znači desno jedan, levo ovdje, ili naprijed kupiš sa 2 brata, isto ti znači dobra opcija. Pa nam se javi, znači cijena je početna 399.000, zadnja je 450, pa sad srećo, pozovi me, pa da se nađemo ovdje, ugodan dan ti želimo, samo kod Klasan Aparta Immobilien.